South African drug use on the rise. This is according to South Africa's Drug Authority. Avoid 21 days ka go jula ka gae se se re gapeletša ka kudu gore re jule kwa tseleng ke taba gore re a phatloga re a cracka wa nkwešiši nna re a bona nna re je Addicts tša Nyaope. At least 15% of South Africans are said to have a drug addiction. This is reported by the South African Community Epidemiology Network on Drug Use Project in 2018. Jane Furse Nyaope addicts moved to temporary shelter amid coronavirus. We need to take this message very seriously, intensify and internalize it, that we are at war. And what makes it even more difficult is that we are at war with an invincible enemy, an enemy which cannot be seen, we cannot see. South African drug rise has gone from 8,787 people admitted for drug treatment in 2016 to 10,147 in 2017. Molefi Kgwete is one of Jane Furse Nyaope addicts from Mamone, who says he regrets acting streetwise enough to become a street prisoner of drugs. Molefi, unlike some drug addicts, holds a grade 12 and national senior certificates and was once a TVET college student. Grade 12 Peer pressure and having enough money is what let me bank my school classes and turn to drugs. According to Molefi, is exactly what let him destroy his life. The regretting Molefi says his drug life started off smoking cigarette to marijuana straight to deadly Nyaope. Witbank prestigious Rhino Park Secondary School and Gangala TVET College former student, Molefi Kgwete says he is still in good communication with his parents. My parents did not give up on me. They just waiting for me to take action and say I'm now ready to change my life and live like other kids. The emotional Molefi says with his eyes tearing. The hopeful Molefi has been taking Nyaope for 10 years now since 2011 from the age of 15 years. So I'm taking over with no get serious game shady to what lawyer. But when over one of so get like a chance, a local nigga go on a more or bagar 2 chances. At this way, if you get Java and never was like one again, I got 2. Molefi says he relapsed his drugs rehabilitation on 2 accounts. At 2011. 2011. Can I go to my Nyaope? I will get to my taste. 2011. Unlike most drug addicts, Molefi does not believe young people turn to drugs because of their friends. Says it is mostly by choice. I'm 1 month, 2 weeks.
second time I got tlogela bo magwe. The third time ke tlogetse ka 3 months to 4 months. Molefi is also asking for a job opportunity after cleaning his system. But I go dormola we tlogetse go. I go wa tseba mfeto gore dispana di gona pra. Wa dula wa porega and once se jo tseba plaga taete. I want to go to jail or get Gucci Poreri, and Busaragan or Regaya one, and Chopa. Then they lay one in. You will say you chill a pegam. Well, I become son of Latanago, one or Mavano will put a relay, but civilian one of out, or Regaya Mother Peloho, well a happy, or well a fast, or well out Zubia. It's a one of Braga, where I want to go at home sometimes over. Around him, thought the whole Fagalanga and Nongarbia. And I fear it is still like well sharp. I don't know over there in this so sharp. I got so cat tell no, we know Durian, we don't way over. So Marlo and among gun of a Gusha or a Gary, I will see and I choose. Ugasi, Hobbitzel not choosing Gusha or sometimes alone. In Chanazili, on Gushis. Caraga Begalo one. He could talk among and this way right in the school. People must choose good friends from an early age. An advice from Molefi. Bakataba to Mijara, the Brava. Karin show me Jona, who do want to Arsa or Lawa, Baba to Wisha and Lavati, Lava to Wisha Gatsele. Because nobody but an awake cannot regret that. That a jilla won't be yeah, very. Another saying would correct a real guy, I want to know feature like. So na Gusha or Vanaba no brag, whatever. Bakete to me just happen. One of another creaking about was him and I think you want to meet your right. Baba, where the guy, but fetch about wish I'm well or when I get on wishes. It's an impossible. Molefi Kgwete is still hopeful that his life can change and live like a born free again. Also on wishes. Couldn't you to Jagapele? I got a Nagazu Moverega. Molefi broke down in tears when asked about his mother and father. You know, one thing one affair. Corobana guy. A foreign machitane. Kipracha gaji two can nage like the Kaguaravana again nagili one and get you in Zelenko. So must then no lampujanti one right to our change up your gets up here. Garo now got one nagamalapi. Govana mata, ongusis. Coragana and I will brag and more oddly who's a little. Then no song on Gobaroto go fetch his saleso. Ish. All shelter drug addicts, including Molefi Kgwete, cried to Makruta Magamea Mainabahula and Sekhukhune Executive Mayor Stanley Ramaila for help, alerting that their stomachs might crack tomorrow. Speaking not only for himself but also for other 20 and more Jane Furse Homeless and Nyaope Addicts, Molefi and his friends wishes to get rehabilitated. A re kgone go fetša letšatši ka ntle le yona ke gopola gore ke gopelo botša gore go tlo ba le medication for rena gore se ka tla re ba le self discharge ka gore a ke gopolo ke tlo lasta matšatši a mabedi ka ntle le yona gape go nwa le tlo hwetša re dutše go nwa re sa dutše ka nna re gogile ga re tlo a re swane ka moka e mongwe le mongwe o phatloga ka moga tlo tše mongwe a tlhatša e mongwe a kore bona gore re se fetse re kgotleletše go tšhaba ko go tšhabiša ke sone ba tla ba ba bona ba ba prescribe lenyana gore at least ba tlona ba bangwe ga ba swana kere ba bangwe motho ntse wa bolela gore nna ke kgone go fetša 2 days ke sa dire selo no ba tlona le gore ke mogofi wa bona gore motho wa moruti wa ka kgwetlele ba ba motho wa go jana sale ke thoma ka 2000 and mamang wa bona gore ke gale motho o šitile mo go yona a sa kgona selo ene wa kwa gore ka šite ba le peine ga ba bolela ka mosepegile one ba kwa botlhoko mo e leng gore sometimes ba ba fa sa go ba robadiša gore a robala khutši. It was not easy for Molefi to share a special regret message to his parents. He could not hold his overflowing tears. Tema, can normally if
le gone ke mo pela ga di-camera ke nyako go gopela tshwarelo tsotlhe ka moka ke gorile go tsona ke go bušitše go bohloko ke a tseba gore ke nna motho o bontshepilego ka lapeng a seng kwa ntlhokiša selo mara go nwa lona ke nna ke go segiša ka batho mara ke a tshepa gore go nwa ka mokgwa ke tekemišeditšego ke tlo go thabiša lone wa boela sekeng go ba ntatae ke mo tsebago ene ke a kgopela gore ntshwarele ke bolela ke tišitše ke kgopela tshwarelo mama le nna ke kgopela tshwarelo wena ka moka tšotšotlhe ke le rile go tsona ke kgopela le ntshwareleng bophelo bjo ke bophelago ke a tseba gore ke go swarišitše stress ke go kgopišitše mara ke kgopela o ntshwarele le nna le kgono le ke a go tshepiša gore ke tlo tšhentšha ke tlo swana le bana ba bangwe ke a duma le nna go boela sekeng ke be molefile o mo tsebago ke go thušago ka lapeng ke go thušago ka mebereko mara ka seemo se ke leng go sona ke a tseba gore ke go faketse stress se se ntši mara ke kgopela o ntshwarele ka moka tše ke dirile ke be se maikemišetšo a ka bele mego fele gore ke ka gare ga yona mara gane bala ka ye nako ke godile ke lapile ke tennwe ke a bona ke be ke tekemišeditše go tšhentšha ke kgepela gore ka mpha chance ke ditukišeng ke boeleng sekeng ke be molefele mo tsebago ya leboga ge re tla mo di-logisticing taba ya dijo re na le ba social development ba kgonne re tlišetša o kae ntate wa social development yes baba le ka batamela ba kgonne re fa di-food parcels tšela di leng mola mara go ya ka nomoro ke tše 30 ke tše 30 then ne ba indicatile gore ba tla kgone re edella from la bobedi ka bana kana jwa le no ba tše ile gore bedile in their stores so go na le bo disepa at least re tlo kgone ba fa go hlapa mara dijo tšela di leng gona ke tše le gore tonight re tlo thomo ba beela tsona so for now sa na le 30 and then ke na le NGO ya ngwana swara atlasakane bo mama shiba le ko morago bo mme makola ke bona ba ile gore ba tlo re thuša ka go ba beela so le tonight Molefi's mother says she trusted her son Molefi until the day he started taking drugs. Ke nna taena Kgwete ke agile Mamone Garantotle le tip top ke nna mmago Molefi Kgwete ke na le bana ba i4 Molefi kwa boraro ka lapeng Molefi ke ngwane e le gore ke be ke motshepa ka kudu Molefi o ntšwile ka diatleng gore a tla fetša a ntšwile ka diatleng e be re dula Witbank ra fetša re tlogile Witbank re tlo dula lefelong la Mamone Garantho ka mošia Witbank fela ke ngwane le gore be re ntše re mo fa ditšhelete re re o reka grocery a nyaka ditšhelete a re o tswa di-trip gane tšhelete tše re mo fang tsona ke tšeo di tšego di a fetša di montšhitše bophelong jwa gage e ba di tšea ka ge a ba a dula a nnoši a ithekela dilo tše di sa kgonegego rona re tlile re mmone ka moraga nako e telele gore ngwane o tswile tseleng ra fetša go na le dilo tše re bona go di re timelela fela mare sa kwešiše gore di timela di ya kae re itše ka ditlong tše re ya ra lemoga gore ngwane kwe dilo tše nke di tšea ke yena la mafelelo ge ke tlo lemoga gore o tswile tseleng ke lebelela dilo tša ka ke kgotša e le gore ga di ka moka ga ke ntše ke tlo mmotšiša. The humble Molefi did not disappoint his mother alone. His father and three brothers says Molefi stole from all of them. Ke nna gore Kgwete ke a botia Molefi go mathomo ka lapeng Molefi ka mogo ke mmotileng ka gona e be ke tseba gore ke yena monna gešo bana ka lapeng a reng ke re foko la go swana ra ratana go swana yena ke monna gešo e le gore ke be ke tloga ke kokotetse ka yena le ga ke tlile mo gae le gane bjale o sa ntshwara ka lepanta o sa tseba ke le mogolo. We will never give up on Molefi. We have hope that our brother will one day be freed, says Molefi's older brother Walter. Ke dula ke mothega nako ntšhileng yana ene ke mo direla ka mokgong ka kgonago ga ka mo tswalelela ka ntle diaparo ka go tsena di-Christmas ke a leka gore ke mo rekele diaparo le ge re ntše re dutše ka lapeng ke šetše ke lemogile gore o na le dijo tše a dijang special tša gago tše a kwanang le tšona le ge nka re ge ke robala bošego letšatši le dikela ka hwetša gore dijo tša gagwe ka lapeng a di gona
ke le ka go roma ngwana ga bo lebenkeleng gore sa mo rekela Molefi ntho go swana le ka re wa tseba gore o kwana le yona le ge ka re e le gona ntho go ba ke dikukunyana go ba ke keke go kwana le keke go shetse nyane ka lapele ga ba enyaka ke re keke ga le tswele pele la ija keke ya ga Molefi ngwana ge ne ngwana mmago go ngwana mmago monela ga thoma pharoga e le marega a robala samenteng a tokologana a wa ka botle ngwana ke a sisha seatla gore a fo go ja sa gore a fo thiba ka teng gona mo ke ga ntja ya tlwaela a ba a fetša fodile ra boa gape a tlang gopela ra buti ke gopela lefollo ntle maka malapeng a ke nyako ya felo ke lefollo ntle mara ke kgonong ke a toilet le gona ke rile ka moggo ka tšea diketana ka muri o ka re ke la gafa gona mo gae ke le lefeng mara ke lebaka le modimo go bane o mphele matla ke tshile ke strong ke a mahlatso tša dikobo tša gagwe ke a di hlatswa tša go ja ke a maapela ene o rata nama go praiwa ya moroga a e rate le ge re ka re ge di dira nako nngwe ke kgone go foetša specially ke mogadi ke le nama ke tseba gore o wa e rata le ena o šetša a bone gore ke marata ka kudu o kgone go dula fase a šerene le nna ditaba le tsona ditaba tše tša motsoko a gagwe o kgone go dula fase le nna a nšerele a mpotse gore mama ke kgoga tše tharo ka letšatši a re e nngwe ke e kgoga forogo e nngwe ke e kgoga mogare ga mosegare e nngwe ke robala ka yona. Molefi's mother says they do everything to make him feel loved like any boy child. Rapela ka re modimo ke sentseng ka gare ga lefase ka ngwaneng bophelo bja rena ka moka be re botse re bobele diatleng tša ngwana sekolo ka lapella ka ba tsene sekolo mara ena o tsene sekolo ena a tsena kolo tše le gore a di swanele tše ke bego ke tsenya bana baka sala a thoma grade a ra tsena sekolo sa Magoa o tsene Kroonfontein primary ya gagwe ga a tla tloga a ya high school ra mo isa Reno Park. Homeless people who were given shelter by government brought change just after 2 days. Him and his friends could not survive the second day without Nyaope or drug substitute at a shelter. Molefi says broke away from the shelter because he could not find proper food for his intoxicated body. Molefi says he will risk to drain the drug out of his body by himself at home. Batswadi bawe e le gore bana ba lena ba tšuletseleng ba swana le Molefi ba goga ditrake ke le motswali a Molefi ke le eletša gore a re ba fenthego a re se ka ra ba tswalelela ka ntle go bana ga re ba tswalelela ka ntle re ba fa manong bana bešong a re lekeng ka bothata le rena a ke re be re sa dumele gore bana ba rena ba tswe tseleng le bana e be re ba dumela gore ba diretse botse go swana le thaka tša bona a re ba hlokomeleng a re ba direleng ka mogore ka kgonago a re ntšhe borena jwa rena ngwana a o motswalela ka ntle gore a roba le mekhukhung wena o le motswadi ga o robetse o tokwa o le jwang a na pheina ga go kwa ile kae bana ba a re ba hlokomeleng tla re ba hlatswetšeng ba re le ga ba ya mo botšeni fese ba lebelelega ke senya ke riatšo ke nna mago Molefi ke ne le ngwana a tswileng tseleng mara ke ntšha bonna jwa ka maka ga bona go